کوئٹہ توہین مذہب بہتامہ دزگی بتگی مردم پولیس اہلکار تیرگواری چابیران بتا ویلے تصدیق ہم پولیس یک افسر کتا گستگی روچا توہین مذہب بہتامہ دزگی بتگی مردمہ خروٹ آباد تھانے اثر کنک بیتا چشکے محلوق توہین مذہب سرا برانز گفتگاں جورحال نگی بوگسا با پولیسا دزگی بتگی مردم کینٹ تھانے اثر کتا بنو تحصیل ڈومیل مہاجر کیمپ نزدیکا ناشناسی مردمہ پولیو ٹیم سرا تیر گواری کو تک تیر گواری سرا سیکیورٹی سرا مامو پولیس اہلکار شہید بتک شہید کانسٹیبل پجار نور عالم نامہ چبیتا ویلے ہلاب پولیس اہلکارہ پولیس لائن بنو دیوان نندانگ جتک چشکے چیمبر آف کامرس اور تاجر ہم نندانگ کا آوار بتگا بلوچستان نیشنل پارٹی سروخ سردار اختر مینگل گشتار کے احترام ابو گشک لوٹا کہ بلوچستان و سندھ دوئے صوبہ پیپلز پارٹی سرکاری عہدہ کے پر امن مظاہرہ کنگے اجازت دیگ نہیں آئے گشتک کہ لیاری و ملی رے بلوچ مرد زالبول اور چپ آکے ہمک وحدہ پیپلز پارٹی ووٹ دیا آج صوبائی سرکار نیمگا چا لٹ کٹ دین پان منی دس کشی سرا بجنی درشان کنگے جاہا بلوچستان بیوٹی زوراکی بلوچ نسل کشی اور ناانصافی سرا دلگوشی اور آہنی ازالہ بکتے گڑا مروچی افسوس سے ضرورت پیش نہ کبتوت صوبائی بیوروکریسی تقرری و مزنی بدلی بتا محکمہ SNGAD شنکت کی جارہ کے ردا تعیناتی علی اکبر بلوچ سیکریٹری محکمہ کشت و کشار یاسر اقبال دشتی ڈپٹی کمشنر خزدار زاہد احمد ڈپٹی کمشنر پنجگور چشکے دادو بازئی محمد عارف زرگونہ محکمہ SNGAD رپورٹ کرنگے ہدایت دیگ بتا پاکستان پیپلز پارٹی بعد نینا مجید بلوچا سروزیر مشیر برائے کھیل امور نوجوانان اید کنگتا چہارشنبے سروزیر بلوچستان میر سرفراز بکتیا پیپلز پارٹی بعد نینا مجید بلوچ سروزیر مشیر برائے کھیل امور نوجوانان مقرر کو تک مینا مجید عقدہ صوبائی وزیر برابر بھی مینا مجید تقرری پد بلوچستان کابینہ زالبول باسکا نکت سیا سربتا بیوٹمز یونیورسٹی یکسد ابتاد پر سینئر پروفیسر استادہ وائس چانسلر اور گورنر بلوچستان یونیورسٹی گہتری واسطہ نمدی نوشتہ کو تھا نمدی ردا بیوٹمز ایسوسی ایشن نمائندہانی خلاف کاروائی دار بھی ادارہ مفاد واسطہ نمائندہاں وہ مذاکرات کرنے کی بھی ادارہ کرپ افسرانی خلاف کاروائی بھی صوبائی محتسب بلوچستان نظر محمد بلوچا سیکریٹری وانگزانک بلوچستان محمد صالح ناصرہ توہین آمدگی سے نوٹس دین داتا زانک بی صوبائی محتسبہ محکمہ وانگزان کے خلاف جتائیں شکایت نسرا میرٹ ردا فیصلہ داتک فرمان شنکو تک بلے محکمہ وانگزان کا شان سرا عمل درآمد نکتا اسے سرا صوبائی محتسبہ مدام سیکریٹری وانگزان کا فرمانہ نسرا عمل کنگ و رپورٹ پیش کنگے ہدایت کتا بلے سیکریٹری وانگزان کے نیم گچا صدقی دیے گا آبید ہت خاطر خواں پسا جم کنگ نبتا اویردا چیف سیکریٹری بلوچستان ہم سرپدی دیگ دیتا تحریک تحفظ آئین پاکستان شنکت کے پریس ریلیز گوشک بتا کہ مرکزی راہشونانی فیصلہ رجنائیہ پارلیمنٹ سرا عرش تقدس پاد مالی قومی اسمبلی باسکانی دزگیر خلاف 13 ستمبر آدینگ روچا سرجمی زہرشانی سلسلہ کوئٹہ ہوار بلوچستان دورائیں ضلع زہرشانی مظاہرہ کریں بھی اتحاد ہوار دورائیں جمہوری گل یا زہرشانی تیاری گام کی جانی چارٹ پاس کرنے واسطہ حوق ضلع دیوان برجمدارگے صدقی جوڑ کر دی بلوچستان ہائی کورٹ فرمان کمشنر کوئٹہ ڈویژن حمزہ شفقات ہدایت سرا کوئٹہ شہرہ
बेकारे कन्नी बसाने खिलाफ कार्रवाई करे गुता ए बाबता सेक्रेटरी आरटी मंजूर अहमद सरोकिया आरटी और ट्रैफिक पुलिस अमल सरीना चौक और एदगा दमगा कार्रवाई कुता अब बेकारे बस कैंसल कुतगा चुचके मुहा बाजी बसानी चारोगेदार कुता सेक्रेटरी आरटी ए क्वेटा मंसूर अहमद गुशगीन के हाई कोर्ट फरमान और कमिश्नर क्वेटा डिवीजन हिदायत सरा शाहरा कन्ने और पुरुष्तगी बसानी परमिट मंसूब कनक बुतक और आन खिलाफ कार्रवाई अमल आरग बिता मेजर राजा हजीज भट्टी शहीद निशान हैदर पंजा नौमी यौम शहादत मरूची बड़जमदार हो गए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ और सलाहबंदी फौज और शहीद हीरो खराज अकीदत पेश कुतर ISPR रिदा मेजर अजीज भट्टिया नौजत शस्त पंच जंगा वतन वास्तवती जान नदर कुता मेजर अजीज भट्टी अजम कुर्बानी हमक वादा याद करने भी ISPR रिदा सलाहबंदी फौज मेजर अजीज भट्टी शहीदा सलाम पेश का और शहदा कहला हम खराज तहसीन पेश का स्पीकर सरदार अयाज सादिक को कौमी असम्बली कवायद और जवाबित तहा कौमी असम्बली 11 सितंबर 2024 इजलास मंजूर को के तहरीक तनाज़ हासिल कमेटी तश्कील दाता अजदा रुकनी हासिल पार्लिमानी कमेटी तश्कील जारां शंकनगता जारां के रिदा कमेटी पार्लिमानी बिजनेस जेड़ा विशगीवार वास्ता हम ग्रेंचे लाया अमल जोड़ का कमेटी हुकूमत और अपोजिशन अराकीन असम्बली यक के कच हवार कनकबा क्योंकि पाकिस्तान पेट्रोल नहादा मसली कमी गुमानी मियानस्तमानी तेले नहादा कमी सबा मुल्क का पेट्रोल 2000 कलदार लीटर और डीजल 1 लीटर नहाद हम 2000 कलदार अर्जान बोगे अंदाजा जनक हो गए गुजी नहाद तयन 2014 सितंबर मियानस्तमानी मार्केट रिदा भोगी गुमानी जानक बीबी सीयक अगस्ता मजन वजीर शहबाज शरीफा पेट्रोलियम मसनूआत नहादा कमी कुता